Botsha ukapteni wegame ukapteni usukulala kapteni kuthanga unyanga ihlanga ukusabela ngokuzehlisa kubaleke ngani kuyini ukusiza njengethuthi usizakala uma umuntu okwazi ukuzehlisa kwama situations ungakusiza ngani in future ukuzehlisa kubaleke ngani kubudlelwano nabo nabantu ukuzehlisa kwakho ubuilda kanjani ubudlelwano ngokwazi ukuzehlisa ngenzeka uchazwe ngenye indlela bengakazi abantu bekubone bengakazi bekhulume nawe bebe ne-idea yomuntu oyisixhanguxhangu balokufika kwakho uzehlisa ubulala sonke lesa sithomba abanaso bebona omunye umuntu kunabantu esinamanye ama-beliefs ngabo but mase sikhuluma nabo siyabona ukuthi balahleka inkulumo la lo muntu uyakwazi ukuxhumana nabantu kukusiza phi ukuzehlisa kubudlelwano nabo kapteni angikhathali ubudlelwano bakho ne-oledi ubudlelwano bakho ne-timer emndenini i-cherry i-fro ngoba phela nabantu abakhulile bayaba namaphutha wena phethe uthola ukuthi amanye asala khona la emashini omunye uyayibuka le video ngenzeka ukuthi uyibukiswa ingcosi noma mhlawumbe uyibukiswa intwana yakhe ebe nako ukuthi le ntwana le but mase yedwa uyayishafula ukuthi iyalahleka nakumina la inombolo yokuzehlisa into edala ukuthi la ikhaya singabi happy anginayo indlela yokukhuluma in fact mengabe uma iphakamisa umoya angifuni ukuzwa ukuthi umoya wakho uphakema ubhlungu uphulimele yipi into angahambisani naye nangayithandi mina ngifuna ukuphakamisa umoya ngesimanga sokuthi nginebelieve ukuthi nginhloko la ekhaya ngubaba leyo nto affectani ukuthi imessage yakhe ngisho ngakuthiwe beyikhuluma ngentukuthelo but ngoba mina ngithukuthele ngizokwazi ukuyireceive njengomuntu ongakuthukuthele ngigwinye yenza isense kumina kuma ngiphendula ukuphendula kwami kumele kube nesense mhlambe kwintukuthelo yakhe ngizokwazi ukubona iphutha lami as much as bengizophendula ngithukuthele nami ngizogcina ngayitholanga into esixabanisayo sesiyalwa siyaxabana esibangayo si-understand nami angazi ukuthi ngilwelani isimanga sokuthi yena uphakamisa umoya kunyusa amaphaphu mina mhlawumbe waphakamisa ngesizathu amajita amaningi adubulanayo emgaqweni nashayelisana kabuhlungu kugcina ekuxatshene kulwa kuliwa kanjalo oyedwa osuke nephutha lo kade reactor ukuthi ushayelise kabuhlungu ukuthuka kwakhe kumbeke kwi-reaction yakhe wena ureactor on top of ukuthi yena usekhuluma ngendlela elobudlavini noma enendluzulu ienga yakhe ngendlela omshayelise ngayo imbeke lapha but uma ukuthi wena uyabona ukuthi la bengisephutheni uyakwazi ukuzehlisa uyimute situation ukuzehlisa kwakho ukusebenzela lapho wekapteni kukusiza ngani kukusiza ekuthenini ukwazi ukuavoid ama situations ukuthi egcine semakhulu kube izinto enikwazi ukuyilungisa nje ngesecond into ebizophayi lapha inyuke ekukhishelwana ibhamu kuxatshane divorce abantu abaningi abangekho ama relationships nabantu uthando abade bethandana nabo bahlula ukuzehlisa ngenzeka ukuthi owesifazane bengakwazi ukuzehlisa indlela yokukhuluma yikho ngeke ngawufakula ngendlela yokukhuluma ngoba sihlangene ngayo ukuze siqale umjolo ukuze siqale ukuzwana sibabangani sihlanganiswe ukukhuluma kancane ukuthi ubone abantu abangakhulumisani bethi babangani ungasho ukuthi abantu abakhuluma ngama sign language baba kanjani abangani bebengakwazi ukukhuluma ilanguage yabo ilanguage bona bayaxhumana bayakhuluma so ngisho ukuthi inkulumo ibaluleke ngani ukuthi iphume iclean ukuze izokwazi ukubuya uclean mengabe ekhuluma uMebru mhlawumbe unyukelwa amaphaphu khona into angayitholi kahle asitholani ngenkulumo but ayikho into engicikayo uyena odiniwe ngendlela engikhulume ngayo angiyincuke le enga yakhe ngiyibuke ngiassess ngisibone izizathu sayo ngikwazi ukuzehlisa ngifake icathuleni zakhe manje ngoba ngiyabona lento esikhulumayo yasiqhatha angithola ukuthi yile ngishilo la ngokunganaki ngoba phela lento ayizi kumina iyakuyena ngiyibambe fast ukuzehlisa ke la uqhamuka khona usuxolisa bro ngiyaxolisa ngikhulume kabi la u1 no2 kanje ukuxolisa kuphuma enhlizweni kuphuma ekuthenini uyibone into oyixoliselayo kumele kwenze sense kuyi-element yokuzehlisa nakhona kwesinye isikhathi ama-crotman azokuchazela ukuthi ama-seister menyukelwa imoya singa-understand kwenzakalani siyakwazi ukuxolisa sibuye sixoxe lokho esade sikuxolisela ngesimanga sokuthi asi-understandanga ukuthi besixoliselani but besixolisela ukuthi i-situation imnyutheke at the meantime but iphutha lami angilibonanga so sesi-right manje awungivulela ama-page ngibona iphutha lami imindeni eminingi ihlukene kanjalo ngikhuluma kwama-families ama-oled nawo ama-time akade ngiyifaka intshayelelo nje last week ukhosini ngayo leyo nto ukuthi imindeni ayibambele impakamo ukuzehlisa muthi uyasibheka isitori sama-oled ukuthi abangani umamncane nomamkhulu umamkhulu uhlula ukuzehlisa uma uhlula ukuzehlisa ama-religion abawafani bala kuyona into engabenza ukuthi bengazwani lapho umamkhulu akahambisani nendaba yokuhlaba nokwenza izinto zezulu ngenzeka ukuthi uma uyithwasa noma uyisangoma noma uyathwasisa leyo nto yenza ama-clutch kubona ngesimanga sokuthi lo munye usindisiwe lo munye uyakholwa lo munye njalo uyahlaba uhlabela amadlozi i-communication yabo igcina isinokukwebhana ngoba lo munye ubiza lo
lokhu kwalo munye ngobusathane ngobudimoni lo uya-affecteka. But ukuba umamkhulu uyakholelwa kwi-religion yakhe ngamkhulekela lo muntu ukuthi lento yobudimoni umthandazo wakho unamandla ngoba uyakholelwa kuyo, ungamshintsha lo wenza ubudimoni ngale kwengxabano. Ukuphana uthando, ukuzehlisa kuyakwazi ukusisiza. Abantu abaningi abathandanayo abekho ndawonye, abakhulumisana, abaxhumana, yebo bayathandana, and leyo nto uyibona abanye masebeshonile umuntu ebuka ukuthi ithuba engiliwastile lokuzehlisa lokukwazi ukuyoxolisa kusibanibani ngiliwaste ngiyi-prioritize into engabalulekile because siyayi-prioritize i-anger and siyakuthatha serious ukuthukuthela and siyakwenza kube into ebalulekile ukuba ey'ndlavini nokulwa without i-context, uku-understand ukuthi njengoba ngilwa nje ngibangani sikwenza into kubaluleke kakhulu ukuthi sikuxabanele okuthile, singakuboni ukubaluleka ukuthi angirizine kuqala ukuthi before ngilwe noma ngiphakamise umoya yini engiyibangayo noma yi-brew akukho la ngidinwe khona mina, imina om-offendile bra wami nginyathela emsileni ngiyaxolisa. Nakhona kwama-relationships kanjalo umjida wakho uma ukuthi khona into angayincanye oyenzile uyena ongayincanywa but wena uncanywa yena, so awuncanywe ukuthi umjida wakho engabi grand ngenxa yakho. Ukuzehlisa kwakho kulele ekuthenini i-contract yakho nayo isekuthenini nina niphathana kahle, niyathandana, so ungamphathi kahle akukujabulisi nawe. Nakanjalo nawe mebro, i-chat yakho mengekho happy nawe awukho happy. Nakanjalo